Selamat
Glory to God, glory to God, my glory, hallelujah. Sing of God, you are God of the sky, my glory, hallelujah. Kapten blay na kitab cingkum pau, kelenong kebenyo kedekat kebesitau a. Kajing penyem kawan now blay jungi kebesyong halor kekat, but now pun lambrot. Kajing ni roh kaburong siem, kajing start, kajing ainu, kaburong kabor, but kajing klan how blay jungi junom amen. Kasembut lingkot. Melong presukun trong blay beim, tois neini. Melong presukun trong blay beim, tois neini. May besyong hakamon trong pa, tois neini. Melong presukun trong blay beim, tois neini. Kaburong hau pa badalkuan pada mesin berkuat. Melong presukun trong blay beim, tois neini. Ujung syai bom jikat dan pensyai ini. Monong penyem doa jikem ini. Potrai nang tau nunggu. Ni anu ini rakani kasih kebetumai. Banisha kemen kasih jingipan. Monong penyem doa jikem ini. Do mensiam chome unikai ini bandai kaman chome. Do yada batin nanti ini dak jin start chome. Monong penyem doa jikem ini.
Yalam ni banyak benta dak jingmen ha ka yuris bakut. Tok sai ni dak tien bakamet jomni. Unong king to I chicken yuni. Ko kenra to ai ani ki jingker ku jomni. Wa lang im long ki babet. Ni ai nu me na do ka dono. Unong king to I chicken yuni. Ko pa jomni ba habnen kan long Long ko ten chomni. Kan wan king ma chomni kan long pamon chomni. Aku dah kumane. To I lim ta jibam chuni kepala sesi. Lalu mami kan kam chuni. Kumani rumi ma kita sendiri. Bahawa dalam ini syarti bersyar. And great light in me not the spirit. Amen. Jomni ya duai. Ablay kenra duai lang. Ablay kendra ai berkecimpung di berkat sini. In nombre candidate from the city. I bring the summary in my report. I came and got to me. If I never gave up this prize to me. Amen. Upaya jonglei ini for lapan song, but ngagu jonglei ngagu tag ni kesni kebakar kesni pekerpang, bagi yo bani kendu yang agni madang kumka diocese perokwe. Mentag kesni kebekerpang tam, diocese ini. Iban Shibun ba Barayu Yublay Ban Raki Hagani Kasi Sauduli kita dapat kongsan ham tulang pementar Gadaisis Brokwe bersmak tilang bak kebalan salamsa Niraki bundan buram Kasi buram jong kayeng kesem bakwe kebalong kenang muna jongi di Kristan ba Kebaar bat, kerek jimpen kentang lendok sobleng, yau dikan samha kendang, kebaar balang senang mi menteri. Kebalai, kadai kejimpli, ya kesentenari jong kejuai Paris, pak kebasar, kadai kesini penkut, yau senam jubli arjat arpusan. Jubilee jong di program jong kajing kermen. Awal Islam Jubilee jong di program jong kajing kermen. Bila saki, pada nilai isisha ya kajing ye jong mulai. Ubal pendat ini dah kajing kermen. Nama kajing ye jong mulai. Yau Islam Jubilee. Lapli dah kajing penkentang lendok sok lay. Yau dikan Kristan bok chen agus nong talang Paris Ameren. Pag menta da sniru aban penha perda yau Islam Jubilee ublay bulagaku berdo ini sakaway kejimpen kentang lendo kata kejimpen kentang lendo solay yau dikan samha kenda. Igisyaw dan bok sisa igisyaw dan sisa kata kejimpermen bahkan yang berkom kaim, awal Islam jingkermen, lasang dari jingpen kentang lendo, bahkan kutu dari jingpen kentang lendo, kejingkermen, kejingim, kejingkir, jong kapalang. Ulungro uday jingai bakratan junglay akan yang Katolik. Lada omdan lendo kenyam kayam. Nama omdan baktengi kenyam hau glay nung bulung ta. Baklem kenyam omdan nyam omdan kita. Nama kata upay junglay ko perlok perjor bar. Tongi ainu yuglay walay hani. Saway urang rejit ubak Hindu ialah kejong kejingim nagbentau uglay patipay jeng. Utar uday udikan samha kenda. Udikan samha kenda dari tuan ubasan jong ima
Jimon Chermang, kalau bangkoi hai mulai bagi kong neli kendai. Lakayu haga katnyo berik belai benengkong, haus nem sidar kendai spak krab kendai, akas nong meet into West Janja Hills District. Hiadong kendai Shipara, Nyang Kishenrang, but Arnold Kikentai. Ata Arthuric belai benengkriyo, Arjab benengkriyo. Udikan uliau siau ika sur jong blai bakhat yu sha jinglong lendo kejinga lenti jong udikan ulasang yak jibuli jong aga RCLT school meeting tu nadu kelas A nadu kelas 4 nangka aga Tome Memorial Secondary School Jawai nadu kelas 5 Adu kelas 7. Pada kelas E, adu kelas 10, ulah pendem na Marian Higher Secondary School Jawan. Adin kata udikan ularung asin siya minor secondary apa Shalom House Nam Arjar kata, bat antu ulah pendem ke kelas 11 bat 12. Aujud Sam Pangkutri susu ilani adika mansiem lapayu sa Sinus Spirituality Center Guwahati nagamanta Shikaguna adin kata lapayu sa Christ King College Shillong Banpuli Yagi Philosophy Pat Yagi Ipa wala pendem na kiyang namba Government College Jawai Haga Henry Ubnai Bakundai Haus Nem Arjar Arpo Lapunpong Sakti Yu Bangi Kap Kasok Dani Kasukan Hayin Bishop Lumbi Sindu Mi Untu Udikan Lapundak Yagaris Jensi Jenu Annunciation Parish Nambang Shisnem But Asin Joseph Parish Munsnak Shisnem Nangta lapa yu sa Orient Theological College, Shillong, Banpuli Yaga Theology, Nadus Nem Arja Aku Ar, Adus Nem Arja Aku Sang. Ula pendek Yaga Theology, but lepenkan palang dikon yu, aga karniyo turik lagan riu Arja Aku Sang, apa Orient Theological College, Rengkat Pakiway Pak di para orang. Nakabenta kadai ministry lapayu sa Holy Spirit Church Umulong West Janja Hills District. Adin kecilnya dan ti kebajrong dak batom ne giraidam at iding pendiam. Kecing frang jong dikon lawan urlong mentah kesini, apa? En sepenuhnya lindok sok leyu, dalam Most Reverend Ferdinand Dekha, di Bishop John Kejelanian Jawa. Nidat sisa dari semua kebakar, yang boleh kaitan ram, bawa teksai yang kejingkatku berkerbang, bak belajar yang lindok uban lindok na kebalan senang mi mentru Paris Jawa. Tuhan Gopara, agni Gopor, nakot ngawere di, pantulay jimot, agni kanyam gurukom, agni kaduay kikira. Kajimri ulay, mentah, tungi yang, kabirway, jingway. Kadba ulundok saat jengi rengkap patulundok soblay udikan lem dibagi nasem jenu isenran duan pinkiu siduan sidu pani halaka jong kebensi inra ikranu jeni akhlay upa urang bu nong tau jeni
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Aku tempat berukun bermensi baku. Kejengai jong tuai jengi o Jesu Christ. Warga jengi jong blay. Lamba kejengai selok mesin berkul kindan ringkat bati waro. Bagi-baginya, ia lumlang bertaksi. Nongkong dan ayu yang boleh, nak berta kecil ayu yang pun jemu. Yesus Kristus, balang ta usah dan kecil ini, aku bawa boleh. Dari kata-kata ini berapa yang aku namai dan long kecil jadi. Macam bagai jauh juga kecingin bom cukup. Agar dia kasi kurang jangan kejing sepakui dia diocese dan terwai bah undang tasafri jauh boleh kembali itu hari lampang kecing lehnya menterusni nisang itu jubili dan berada ardai handaran baris senang mantalang jaga tingkatan dan jawab canbur kencan bob ocean badminton siro di pungkut yang ada di jubili ada atusan dari tingkatan dan yang di dua yang hawi dan kadane kejikmu dari nak kita yang ubat ni umat kembung kita yang dari Iwai ada negesi, nak bananta biji kesem dulu, berterbang hantar lantar biji kesem jenis sebesar, kebahani di pendan buram ya kata biji kesem aku Yesus, Maria batu Joseph. Tenang bagi berbang kita bet malaikat yang jadi kecimanya aku, banginnya kubur bangi laut tinapok. Ngapla au bleigen bor baro baraki men para mangana le pok sibone da di perhan da tin ketika badar jing le klen da jing le palat jana da jing le palat jana da jing le palat pakraw jana amar kata la tepat di Maria Bukul kebaya isa atesati ya kianen bakriku baraki ganmen para Menduai nak berita cuma harap belai jumi. Ublai dan baru senai ini, benda lamar kekipat ini, unjalan ini saya kecingin bom jikun.
kot lang kedok ke lembar bersyikau nak lenti beneng ke lembar lain sepak sau ku sau lain sepak sau kendiu.
hauglei ya pi ki parungai balo nadu kinung hadu kilang kini lapa Muslim jong ki parungai idwai terpang na betajun pi bar terpang hadu ni kesini daftar kilang yang Muslim juni kibedai ki parungai Oblay me belaman saubha batrua hangi ya ganong muna mapranay jado yeng kasem bakoy bahay bahan hagi jing ich bun jame badali babut yaga haki hok kisot jong ganong yeng nong sem badhagi jing tesong jong jing i nina ban kimen haga bainang bom jukut jong kayi kasem jong mi Utrai kablai jongi me bulakhot yang cakri jong ilendo na kabenta kisingchar kipai jong mi ai bada kijingko ngubayai ne jong amon jong mi hauni udikan jong kabalang jong mi Yau ba mi isnei banjir benta kesni na benta dakam lendo nang bada kijing sakri bar kijing injungu umpun yau keberon na benta jong mi ha ukris uba im madu basincha ha bad mi harjirang kawai jong men se bakmur ublay junam rajunom Upay jong blay hangi kapod kebadan jaga syong sobha syong. Itu pati ondan jaga syong sobha yang gaking blay. Padmenta ngin seo ya gakin jong blay kebakran hangi laisin laiwan. Kagasin kebanengkong, kagajing kuli banengkong. Dagwala sim nagi kitab jong sirak nanong balay kitab arhu riyo. Kat arhu kat sal. Ensek tuli hangi na ima dimension jenglo ditumta tu rekajing riblay inchashko area tien jong Kajingkule na kitab usirat Utrai ula burom yang kuah alor jam ikun. Orwat skem ya kahok jam tekumi alor ikun sinrang jam ka. Kat kuah burom ya lau kuah pun biang namar kipok. Or pun laik ya lade naki. Aba udwai nasyak skor ya Orta uba ai burom ela ketuni ulong tumu bakin syauspa. Kat uba burom ela pan sayok ketikmen lagi jom kikun. Pada ba udwai ensa skor yau. Kat uba ai burom ela pan sayok ketik im kabajalan. Bakat ubah penghu yang utrai untuk dengan ialah ketui. Kokun tui rat yang lupa hakim long tumen jemu. Wat pensosi yang kedua orang im. Wat lau guna jisempan tui syah yang Wat nyau iben nyau habaro kisni jikim jemu. Naba ya kejinges bonya pa anam klet. Bat an senyau ya kat kong kejing pendiam namar kipok cungki. Kong kaying malatay akahok na kabunta cungki. Tin jom utrai. Sam kebasyus pa artopra, kekuatan kuda ke number kebakat R, na kekuatan cibeneng ke number ras pa saukulai.
Ya gajing bule baar mendagsi Bashim nagjiti jong Paulus shag Kristan na kolosi Tuanong balay gan kan du akwe Tungin shashwar yang ni gaktiin jong blay gajing rublay ya taan sa penbena ani dai kong meron ni siya indai ikon persa yung tikon samha indai Kajing bule na kashiti Paulus bakoi shadi Kristan hakolase. O para, kibala je jong blay, kiba koi, bat kiba ye, to pongda kajing smolan, kajing spoon, kajing smauret, kajing jamnot, bat kajing yasha. Da kabayasha markeliang, bat dada uno udang kajing jor, persya yanu, to yama markeliang. Kumbau pau lama gepi, hiru hidai banyama. Bat halor kini baro, to pong da kajing ye, kabatet song yabaro, ha kajing yadai jingmut badanai. Batu ai ba kajing suk upres kan sensyar haki dono jangpi sya kabalakot yepi da shisha hakawai kamet. Batu long ki basnung. Tu ai ba kakin upres kan syangne erhai hapi. Kadba
Jiyanikai badyakanku para mapi habaro kajinsat. Bat kadbabi arwai yaksam, bat kajinwai riblay, bat kajinwai basyo mensim, rengkat bat kajinsnamu, ya ublay hakidono jampi. Baro kat kababi le, hak kaptin dekakam, tule yakata baro hak kurteng putrai Jisu. Dakaba ainu ya ublay upa lengba jongku. Higi kentai, to pendam kuram yalade halat ikena. Humba kadai hok ha utrai. Higi senrang, tu iye yala katana, bat wat long ki bato met yepi. Higi kun, to pangmo yala ki kinikipa, hagi baro. Namar kani kalong kabapen siyo bahaya utrai. Higi pa wat liatan yala kun yo kirit mensim. Katin jong utrai. Enda Kristat kiladik lo, hakmi angel try lo par Joseph, hakji kots liu bat ula on. Ki joy shimya ukundong bat kini jenu, atu pet sheri Egypt, atu sa hanta hadro pangan ong yepi, naba uherot unsawat ya ukundong dan penyap yeu. Unta nakijot ulashim yang kundung pada kini jemu, at shimet ula pet se Egypt, at plasa hanta ado kejinjak uhera. Kene kelomong pan pendek ya gabau try ula kren da unang itu rupa, na Egypt na lakot ya ukun jema.
Endra Herod layak hakmi angel try lapaho Joseph hakajing kos new ha Egypt pat ulaam kejot doshim yau kunung pat kakmi jemu pat tulek shari Israel namar itu kibawat ya kajing jemu kunung gilayak Unta udah kejot pat udah shim ya kunung pat kakmi jemu pat udah lek shari Israel Henry haba udah snew Pau Archelaus ulalong Judia ha kejaga paju Herod ulating bandit syata pat haba lamaham yeu ha kejing kos new ulalek no sya kejela Galilea pat ulalek pat syong ha kesnong kebalakot Nazareth Ba enyo urong ya kabara ong da kinang itu rupa enkot ye unong Nazareth The Gospel John utrai Tajing pintu igi pajang play Al-Qurlok Rajor bawan syakri kecinglennya Tam-tam igi bersama setai seterunggum baca Seterungging setai Sohar usial bersumar ha Yoki kumbu Sumar bahaya bedi Bentang Nilapoi syakri penkentang lembok soblay Kebentar berengkong jauh dari kerti dari kejingjir yau ba ansyak penkentang haba hop kakum kebukum kebentar ulai ngosok lay Agustin Lamin ubadai parochial administrator jauh kejawai parish unwan syekmat bangkot yang digon Uban sesyak penkentang lembok soblay. Do ban syak penkentang lembok soblay, uban syakmat, dikon samha kendai. Nadon hani pat akoy. Uban jonglay, ngayosyo lagi skor yang jingkibak kami, nagasundur jonglay dikon. Badaladihi ulamon, badulak loy ban IT yaladi, nak Kebentar ulai hakikam syakri ulai. Mentau ni udingan unwan hakmat jong lendok sat. Pat undem wan katak jong kejing buram yu. Mentau lendok soleh Martin Sula. Ubadai Brigadier General jong kejalan yang juai un sepenra atun siau ya kejing kwa kejingan lu jong kabalang. Wan penkentang lendok soblay ya uni dikan. Lego sa pudun buram, kakib ko tengi kabaran, kekelpa dipi penkentang ya uni upara tengi, wan simti ya gedaiti jong kecingtang lendok soblay. Wan sang ya gani kekam kabakut pat penkentang. Lendok sat. Un sekali batokit launi udikan long ningam ubabikor pan simti ya kali kam kentang kumundok soblay Piting han bauni ulong ubabidor Ngayeng saki ba adin balatali batokit naik paiba keslan patagi kejing kubur atau betul kebetulan ki akan penhak pesan Bapak penang pusat itu, nasyam bawang ubabidor. dan kebacaannya aku diharap boleh try kendang bagi enam pudi ujungi uji sukris. Nakabor pada ikhtiar pangalayo na boleh ngaji ya uni para ujungi bandong
ulenda soblei. Komen ko bara magini kijingkali, at kijing pocket. Ngiliyosyo balasham, mayaw ni dikang, bawang wabit ang shimdi yung jingong linggo soblei. At manda linggo sa lajidyo nagantag ni kakang. Dahil jingkumen, tawagin niya jibab lang na kasurog macam, 6,000 mo yame kublay try pinran. Komen ko para, menda linggo sa, adi mo jid yaw ni linggo soblay, menda unseng kraw yung paging ipar, munda nakakawer di bar, at jingrublay nga siya syur ikasling kraw, at jingkuson yung tinublay o linggo sa kung sa ayon. Kasi Guram basut yapi ikini pa betul japai kesan jemi. Neta kasi mirake kasi Guram japai kesan aku ujisu kamaria berujasan. Arba kali kayeng kesan aku ujisu kamaria berujasan. Ina perku yapi baru kilomel kesan jemi tadi kikur unjuk rekat ikini pa. Jirwai sam kebang Yeslametan sublang beri berceting urai tinja ia ketingan ham banyak batin dan tinja artikul kiti tinja ketisut ketisai nisapen banakan keying kesem ba ceting urai atip urai beburam urai ia wen dikan na pinigyan kesan dari kerja jengi bandang dan IT ya usaha anda berjumpa mentan ba unsalong ulenda jauhlei. Agak ni kesini kebamingi ro ni pungkut dari kesan jubili ni ayu jauhlei ai ni leba pinigyan kesan jauh dikan kepanai yang kami upah bat inden para tiba la kenhe pesan roti uban pensuro bandang nongkong Kristan bat ba ulayosnya jadi cepat ban sapi ya ulay menong ka lendarnya akan dikenanya juai jengi akan dikasiburan jang kaya kesen bakul Rong Jisu kemalia baru Joseph. Ilyasnya yang bikin kau pukul makan nengi. Lalu kikudi menikau kitab sirah. Sapang ketamram jauh ikmi ikpa bertikun. Bertikun kindai berburam wilapa. Kat ubaburam wilapa un imslen. Bat unjuru un yok bitingkau jingkia. Ya hipot juu lapan biang. Kita hanya dikuna rublay. Nak kata ikut ibaburan apa? Kat kiba ko angu yang dihukum jauh belai. Ikut insaf penken jaga kami. Nangit bangta. Kami ikut dasarmen. Katrien banyo yopun bandong ubakloi bandong uta usapi dan garnyam kagabalan jengi. Hindi kali ini di Kristen Katolik. Dan mereka baru kita beri tentang kejiksati. Nada berkan bersih pada kami. Kunjuro idwai haublay. Nada tak pajang ujikan dalam apa yang ublay. Mau unang biasa dan tempat pensakemen. Apabila kur tidak faham, apabila poi guram, ipendan guram yang kaya kesen. Hari ini kesini, kumbang kaya kesen dalam kata School badangkong, ikmi ikpa gidai kino hikai badangkong Udikan somehow major hikai, ban lebha, ban buram, ban ujuro, ban imtibri tiblay. Kata kata, lapin kurai ususuk dari hilang Kristen, dari hilang dari jam barim biswa. Agni kesini kumba, dipulih badangkong ketentu ya. Ikon dan buram dia lagi mikpa, itip lagi mikpa bun
aduk mentarai kambun hi kemenang bentik banding menang besar panan dari kita berkudi dan berbentik berkudi suap sosial tanda-tanda dari statistik kisah kebanyakan dia Andre usirat ublay besar ibu berang ini ikut banturong iki balada pindai menang besar bakal bakri ini kita hakikan pemben jengki berkabut dari tawa burung ya syah iki burung iki balada hakikan pemben jengki ada legasi keban kemawi jadi gesen satu kemawi ini ro kohnen kepara bahagi legasi ni ayu yang dari kampung ini gesen kebalang berarti beri tiblai kata-kata manlau sem i langbun bersepi ibuan sekmat bersepi harap imlang kesalang langba diktator kinos basmai bersepi pajba ia melir basmai bersepi pajba ilendo kirimian jengido harap manusia cipit na syukur na jubanlan jong ikon dan mau sepi om tang napatau dari para beliau itu ay api ikon jang kebalang jengi jang kayi kesen bakin bang diberi peti guram yang beri bakomu yang hikum jang beri bakomu yang dikikai dikisleng dan dimikit pa nang bang hidup ay disut jikmen yaki penhun yaki nene dan ay jiken yaki nagalian kapikiki pa ambyang talumban susleng nene bang hikai and then wang jadi kuliah doa Paulus apostol wang kikik ni kiparo wat dia kan niki Paulus apostol wang kikik ni kipa dan pendem lele iwe dan Yasha dan Yama iwe kumulsa pada dikul jadi nak dikul do kiri abang batoro wang Paulus doa ini dikai dan citi juru sekistana polisi Apostel akan ingin tadasi sepang kayi kesen jong Yesus kemaria pada Yesus nado basang ba chwa ba kin yeshong kum kita di mi ipa jong Yesus Yesus ulaya kupa ban cinti ya kemaria hadis posni ban pendep ya sanjur jong blay bandang pati pun jauh Yesus. Ulaya syah kata, maka hukum kami swaba kan long kami jauh Yesus swaba kita syah. Kaong abang angel Gabriel lapau ka, kuglay kemaria kepada perjalanan utrai dan api sapun pinsak ayau Yesus. Dari nomor ini, Isaya pada Immanuel, leto lupa. Suara kaya Yesus, uglay bagi. Maka kaong ngalong kesetri itra, ay kan ulang hana kumba pinakang. Orang anut diberi berarti belum uglay, bahasanya uglay, IT uglay. Sujasat ula hati bosni, ula le bersim ya kemaria kumbatna juru, hadin balak boy gaya makhayu dari kapal Christmas, minta katayo hadin di Christmas, nilangya plan Christmas ni ayo yaudai at tabi kacing ay nang babayi kasan jong Joseph at Maria na ay ni yaw Yesu dan mang unang sispa baudai bagi dan sanjur dan pendim ini. Prabi beida, kono kumilang pa beida, ikon berkujo. Kenbot babun na penjini na dan tikmikit pa. Ayo yaudai. Ada legasi, ada legasi pemerintah. Wala dalam mengerti, didangkan kata musim, tingguram yang boleh. Didangkan seperti kemarin, walau tiblay. Didangkan buun tiblay ko bahag, tidak bahag. Iyarat makilian, ikibaduk, basyuton, bertingga. Akan legasi pemerintah, kalau bangina lebha, katni, dinang roy, kecet pendiri, demi kasikna, dinang roy, nampun, population, kecibun beriu. Unjur kejimhar nambun
kejing bahar itu cukup im jengido lembah kejing start science ina kamsut jika menilai santerta cepat cimetisin nilai tangsa serta airplane bahkan jika menilai diberi pun berjepun nak beri imat patro jika menilai asilasi ditunduk diberi dalam Islam ini kita di bawah beri pun hangi bahwa ini lembah kejing itu mengingat kampar menakam sup kejing dan benar buram jauh beri tahan legasi amul beram bahwa ada nila yok pun kejing berkoi nila piu pun kejing nang kisar kejing yok kejing koi jikian and they dan bro teng disausi badan katupan kejing di opang gano bayam iklipa ye hinan para nada jenggai na adit ikul baca pensoy adit kentamej dari protein hampa akin isi away ke kejing jadi di dalam kejing di drugs ni kepiat rumah tempat di bawah kesen kejing tempat di bawah kesen nada jong waktu beli besar pensoy di dua kata jadi makin job ni pensoy makin naik kata kejing ya peran di satu jemur ayi kesen batu jor dari kata kejing start bagi beri kita di sana tentu aji lawar kita di kelas ini kita kiat dua hal nak bertanya dengan simha menginjak ajele kuma ikut yang Islam Jubilee ndai bang ikut misalnya dokumen ndai minang IT hal dari dikemen jadi akhirnya Islam berkata nak bertanya Jubilee bakal ada Islam ada maju lain Islam yang berjimpa, berjaya dan try isu. IIT ini Islam Jubilee, kebanyakan lagi home kecilku, atau banyak di Paris, di Wan Katalan Paris, kumpulan jingi, kita katedral untuk balang kami, nanti itu kerana pilih syarum dari Holyland, jika jom isu, banten dia beli lebih, banten tak dia kursi beli, dia jom beli. Ini dua isu ini. Atau dilendar jadi matujur lebih lebih balang dikadikis di produk di sistem lebih lang lekat di pada di Paris lepas le institution lepas legisibul ya kali Islam Jubilee apabila leha apabila Arab dan matujuro pila yok pilang hakaban kerja yang dikertu yang dijin ayu dijin IA dibeli alor dipat tipur di barat agar disini kembang Islam dan gospel kembang orang kita kini kita bikin kesalahan di sini persyak yang kita bikin pencoy jom sultan bikin persyak yang bikin pencoy jom kecikwa jom ikut diberi ni dua hal play bangunlah menjob dan bikin kemen jenis hal play dan bikin tim dan bikin saya jenis hal play kembang Joseph kembangnya bila IT lagi hal play kata sanjur jauh ni. Dalam ayat Yesus, Jayu, Uherak, Uwat dan Teriakiu, Mansing Joseph, dah bikin kesanjur kapelan jauh ni. Bapau angel hal Joseph, ki rak yang Yesus Egypt, ban pendiri itu ban jauh saatnya, ban pelakin itu. Dalam orang betul begitu rupa sembah, baca ini unang punyim, Mesaya insami na Egypt. Kunjuru ndala de tanpa ya kuherat, ukum jemu cinti, ya jaka jemu kumsin, bat ulama hamdu pennya berwat yang kisu. Jaka balik sa Bethlehem, Israel, membansi hari posniu, ublay lapan wangel dan ambiang yang Joseph, bat lek Nazaret. Ini challenge, itu jenjang. Bagi kita Yesus dia berdoa ketinggian dan berhak bersama yang Yesus. Lesi hampiro hangar bujuk dan bun tinggian kerja. Nah, keting pang di sekolah, nenek keting bang keting mana kemarin, mak keting ni dorang nenek ni selau ni pang di kerja. IT pun Joseph kemarin hawley, kita kerja baru dari sanjur jomblay.
bat kedai dia tu lupa nak beritahu Yesus bani dia tu yang Yesus benar pesan dan Nazaret orang dia tu lupa tapi nasi dia man Yosef itu suruh dia tu bapa angel Yosef boleh tang di pos ni boleh dekat dan si mengiru kita kau ini di pos ni di dua hari dan pusat ini anda man pendek dengan sanjo boleh kikun di pa ba kikun ro kum Yesus ba tinang het nasan ada di joblay ada di dalam di pa kalau atau di kon ada di sini ba ira JKP ada tinggi joblay ni lapian di bekas dari rekam cepetan lenggak ma ba kikun lenggak ikan jumpi kalau bagi sadwai kalau jumpi ni kili jadi mental penapa sewa kat dengan padai uai benda sok day jadi benda yang terbalangkat ni kita dulu benda sok day udai udangnya day tapi dor jom benda saat ini bishop ada di semua super ada di besar di kebun langgar jom day ada dalam jom mesin buku. Wah, udah yang nong kumpiang ada tin play. Ada lap ke kubur wah. Ada hitai punya ya di sini Kristen Katolik. Wah, unong penmenta. Ya kecing di play, mat kecing ni, mat kecing hitai, mat kecing le kecing kam jom Yesus Kristus. Na kebenta, keburam jom play, amna kebenta keburam jom ku. Bat hari jingki Iran, jauh di Pakistan, hari jingki Imlay, bat hari jing IA, hamtame, banten mentah yang kejuk kulis buku, bat ya kesatamen jingpen esut, kat kum kejing hikai kateng jam kabalan. Kosa, udai unang duai, unang yasai, Ahmad Ublay, bantu gak kejing Isnai Ublay. Nak benda ubabun balang, kemudian baru oleh kami Kristen. Bad nak benda dijadikan ya pun bad beri baru setelah kita. Ini nama kata kau dikon kita. Jadi kita kam jumpi, kam jumlah lengkap sebagai dari kam sepi ya oleh ya kita beri. Jadi ini IT lebih hawai kuma IT Yesus. Kumati tinggi pagi, atau sen basawin, bapi sekali minta kepada peluk Ahmad Ridwan, Ahmad Jumpi Junaid Besaki, bat kerpanai Ahmad Ublay. Beberapa kita bandai ini ikan jauh benda, udikan minta bersalong benda, udan kam kejiaran Jumpi Ipa Ublay. Jirat dan jengi peralangga, jirat dan jengi aku bishop dan jirat dulu. Beriu, ulah dan begitulah begitulah apa kalian. Tempat, udan kam, mereka bawa jengi, udan kam ke bawa jirat jengi, kejikersan jengi, nombor tim, batikan, baticing dua jengi. Dari dari tahu, uai benda. Belum bisa uang ini jadi para bani dulu jadi ikut Kristen uang udah tahu atas timur uang tapi lalu Belanda bat bishop bat lalu Kristen mun imlan terkat bat di parlimen terpakai ni hantam di jalan yang jual. Hari ini musim ulang lenda bantuai dan mesai di dua tempat ini bantuai yang itu kemudian ubah tim masalah matipai mulai ulang tam berjingarap langgar berjinguai cuti berjingkersan dan cuti. Nyayu yang boleh sisi lagi dia bukan sambal bahwa undang suwe benda kepalang jenis di jalan yang jual. Kesin notoleh nak kecai tekur jang kendai. Tau green itu ya tidak patikur
kabalang jungi amdan biji keadaan dene kata baang ba tang kita dikur gana bendong lindangnya dan ini kita disim de kedaloi bagi tanah dikur de welcome aku yang dia baru dikur natadang abau Yesus lagi di apostol ru uji dia baru beri bisa tipong bau beri uang iki sang suara dinong na inongkong kopha ya Petrus baru Andreas Yohanes baru Jacob maka bursa ya Matius nongkri sota mau nongkri nongkri khajna nongkri kadba bat kunjur ya Satius rangba anam nongkot di nongkot khajna batiwi de amur ublei malakat ya bukan sahabat batiwi de ambon kono apang ba tang kita diberi basta dene kita tiba kau pindang benda ndeng kot yang ibaro sagani ketang ba lalu lagi pilu kedan teman baha ila banwan sakmat bantuai jadi banwang benda sobleng hadani si mabo kata dituai bapa Yesus loang ini ba kijot kebun sisa ande tinangre ditindian koston Matius nang ndai aikinya umbang Yesus lagi ya udikan ndeng mo ubaji deng Yesus baji wang uncen lagi pidena baji kepi tuan ba uji bun di rang baji ni kita sampai ni mereka disendang dan sakane kejingan benda dengan dunia dan ai sakri hau blei ai ba ikut di sini sibe nasni dari sen jubili ikut jemur ma pi di sen jini indong di sen batuai mada kristal ko tetap ikut ang bertin orang the family that prays together stays together bagi kesen batuai lang kanena kai ko bo jini na tumhai kai kesen jadi kur di dalam apa dia ko bo tertuai kebawa tertuai. Mereka pun kita missionary kawan Kerala, cenderung akan tinggi pada persista berproduk, memarba nada lebih nasa kumba akta jauh kau Kerala. Mereka semua hari kisah juki, tidak pun hanya berproduk kau badai sini. Kerala, memarba mereka yang kisah berproduk. Berproduk dalam kita dua dalam Nalaya kita aku berbicara bercetai semua ini kisah berbicara ini ia bahasa mereka kisah berbicara manusia ini apa India kemudian berkulipi kolompi apa ketikun roh lain berbod bahkan ini untuk kesan jauh ada yang berisiko kepada kita yang Yesus kedua bapa berusaha ini ulang tahun Day Emmanuel dari Kepala Christmas menggarbati terpang hebat negara kemai tapi kesen juru bat juru hak balang ini hari ini jalanan juai Edia Yesus Kristus Haba ulun dosa Ledak keseng ke kerau, dia ni buat ensakan kentang dan dosa lay, kat ini pa. Minta unsur teng, yang ni ke jinglai niam. Pak unsur kali topik susu, yang jing semua bersisa pak bahok. Jong ni bigun, la ulalong ni yang berkeluai bantian, ya kedaiti lindok soblay, pak bantim jika. Kum bahok kumulunggo jonglei hakabala mentah ni dikan kumwan hakna jonglunggo sa bagulunggo sa kun sabu kijing antipsha yejing smugo phaji kokol iya chua batin sha pe kutang lunggo soblei
Kalong kediki jogi banyato hok akmat unde pai pa panjang. Ya diki kebu basisya pat hok jogi. Bancimti ya gani kekam rendang soblay. Bila raikut bat bila mansisya bancimti ya gaditi rendang soblay. Kumunang trilang mabit do jong rendang san. Ha kabasuma bat saya ya ketunhun lang dot jong ublay. Apa kedialam jong mesin betul. Hoi nalarai ikut bat namon. Dilarai ikut bat himan ban pendek ha takum registrat bau mesin betul aibi. Ya badiki bat laken hati habi. Ban penfiang ya lakin ublay. Dan bayalak yang kubur bubha. Badak kebahikai dunia ya kejingit katolik. Hoi nalarai ikut bat namon. Dilarai ikut bat himan skem ban penbentang. Dan kecil rupai pada kecingin, yang kecingin pada kehikai pada tinggal tingkam jong Yesus Kristus. Nah kebentar keborong rupai, pada kecingin wirat jong kipat ba Kristen. Ha kecingin rupai pada tinggai, pada kantam yang kecingin Eucharis, yang sakramen jing mapop jing penyesut, katung kehikai pada jong kebalang. Hoi nalarai ikut bat namon. Dilarai ikut bat himan skem, bat insi bat bandur yak lem bat ni. Ya dikit wai bandur ya dikit snai play nak kita babun balang ya bau blehi lakun kanti hani. Hoi nalarai ikut bat namon. Dilarai ikut bat himan skem. Ban Yesus kelitelan man kesni bat Kris lenda orang baru. Ubah terwai lagi kum jingknya batlen, hau glei pa batlem batu, banten tentang ia lagi hau glei nak beta diciputin jauh pun bendriu. Hoi nalarai ikut bat namon dah kecingarap jong play. Ho pai jong lei ngeliat snow ban nila saki. Bau ni orang gajir. Larai ikut bat lamon ban pendep dia kedai lengkau soble. Benda claim yang cuban lak ban gongu akmat jong ulun rosan. Itulah bat gongu yana. Teng jona. Hoi nakula sisya bat nakloi. Ublay try kena belas dang yang dari kekam kebapaha hati un pendek janai yaka. Ban em kumulong dok soblay kamlong kebesut. Bumtang ilang kam kabor mabring. Nagjinga egin snay bakit. Jing shan bor jong ublay. Balang bagi jing sailem jong kirkuat bakit Maria bakmi ublay. Ilang kam jing shan bor ban em katung gereti bolong dok ngaklay. Sementara humen ko parang, tungnya ruai hau play, konteks saya jingai jingerku, hau ni balajin, dapat uat pat nam yang jingai sailem jong kirku, tungi yang anba. Perabagi itu ide, tungi yang ruai hau play pa badan bortam. Bau teh terhai yang jingai bagi terkuju halor undi usakri jamu. Ubah syak jib nak benta dekam dan dah soblay. Mentah terbayang ut, paterpa diri sailem jong kirku. Udiu dikon undem dulu akmat ublay, akmat keduan depan, ban penteli adi, ketang jong kecing bomlong ketang jong kecing kuat. Kumu beriu pakedak jong kecing senya hauble. Kabau liu dikon randem kuluk. Ilan dos sobai barak kindem kosir. Pat nakot maweri di pajong lay. Pati parok perjor barak. Kabala. Pakin yang kecing ruglay. Bali slok tilang. Kagin kecing kerpa di jelisai jong kuluk.
Lord,
Oh,
Putrai kena betul lagi. Tosio tosap yengi betul hak rahai halo ni kur jami. Ya bijiku jom bersih betul. Batu pengkanti haru. Jaga bor ikhtiar. Bijingam lenda soblay. Nang bang ni yang bang itwa amil pa ichbun. Punya nami yang bijing senran. Bijing teneti. Bagi kerkuj dan dijingin janggu dan pres utrai jami. Amin. Kajinggan jong mensia makui, maka bor jong mensia makui. Along bakang santam kajingin jong mendosok. Nama dayu mensia, banselam ganti. Yawundo pansharai dan pansyakti. Hagni kapor, ulun dosa, god segilin dosa lain, kinbukti, kalau ni dikan, yang manusia makhluk, manusia makhluk dia terlalu agju kapor, berpar di pajang belai dan buai dalam manusia, agju jaja, pajang belai maaf syah.
Mentang yang poin sebagai pot mentang atau konsam tam dari jingan yang Bapak Pau Jingu jam berti bukti kejingguai penuntang. Bau dosa untuk biaya bukti bantuai hor jam dibuktikan penentang itu syar kedan mendosa. Nengkongnya untuk Pau Jinggam lem jam tak menyeltang jadi kamba, jika kerana boleh boleh, nado kejutan barin, adu kejutan bertema. Nangka berpadi boleh, unai kami berikan, ya kabor, ikhtiar, jom kejinglong lendo, na umansi makul. Kani kadai kapor pada pentang, kapar di par jom boleh par di bawah. Kemudian ada jinggu boleh, pada lendo sah, ringkat pada lendo sobai kenyang, pada lendo sah mentah, lendo wai dia jinggu wai tenkentang. Kaya lembat ni abre try kibrat ko pa bukul ko brei bortam ko brei labam cukur. Me walang tulang katatumay jong burong katadan long breu man breu. Me walang long sambita patunong tetrahay. Ya kijay baro ha. Lami ubad protei mariang kami. Mami ubad kay baro kine batkiskem. Mami kay ubabu patung jaga kerdan paper. Ya kinambut nomrak patupang jong ko jong me uji suris. Daga bodo ikhtiar umursi betul nang mendup pen mentelang kurang do ya papa jong me. Nado kitang barim nami ikam balaseng labu dan kinyam tirukom magenjab lay. Adin nami latung ya Moses paduaran halor upai jong me. Bansencar banpungkutkan tentang yau kijing imblay melajin ya kirang tersai kekerdan batpekurang ke ijat kebabu bandindon dan batki bangarap yeki adikam baro punta hari kenja mela ailam ya kebensin prekam batka ikhtiar Moses kedornut jongki yau pau ngut Ibrik bersyampan, badda dikiarap jengki, lasing syar kamsuk yang pahat jone. Umta, milathe terhai yaki, kul waran, nakabor berkikhtiar pahu jok pahat jengki. Nang makin don kilendo, kumbadawa kaay, manturwa yang berjingkia, kejing tentang, jingkia, dibalong kadak jong kejing at jingong, yang kejing baro, bawan nadin apu hadu kopa bakun bila par seperti yelau pun uji supris unang lampu bor jongi batu lenda orang baik jong tajam terupam jongi batu jisu lamba umersi bakun laturwai lede hamikum ujingnya upatlen bat ulatulong iti apostol juru ya tiba ulapen kentang hadi jing sisya kinong yatayang tuan pendek yang diki jinglay juru. Nanta, mila ayah ki apostol berkinong bud nonglan. Bantun benayah haga pertay para kaway. Batan penurlang ya kasay jor jangay bantun imya pun berdriw. Nanta, igerpat kami atray kendang. Amin ay hangiru, kibatlot kabor kabut, ya kinong yaratlem, kibangilan kam. Pendek hok yang deiti langkah soblay balahir pateng sengi nado ki apostol ko ai ni kepat ini ko paden bortan hauni kum jumi jaga bor ta ikhtiar berkeborong ka ijar jong kejing langkah soblay entumai agar lut juu yang mesin pekul ai ba unesem agar deiti langkah jong kekerdan kebaan kebau ulaya nemi abdi trai kedan badda penuksa jong kecing im juu to unhikai kiwei
ya bahok kasot bat akor taburam wa ai ba unang ya teilang mabidor jengi nang bada biting yar elap jongu bada biting ai jong mersim bakul aku bor bhakan seiso akidat rut jong ku pabon balang bat kanduk yang cedo bakul tasla putih ko undong lem bati unang bat unang sam di sakramen bakul jongi nang ba patma jongi Tinkan kemai yang biting im langba biting ha asing kapong siya umupan nang ba kinyok sa tityap na bituan jome nang ba kinangkop kinyok biting Yesus bat opang banyun kinna banki imbiang o ai ba unyeso lang bat ni kotrai kendra ha biting wai kapiran Aga terpahat terpon, aga cincin jemai dan benda dipada, tiba berdatang kanti hawu, banpet bantwi, bat roh nak benda seperti dua awal. Aga ni kerupam, dijadikan diri baru setelah seperti, dalam bendang hawu kris, itulah way pada jemai, bat kunta, pintu kurang, bat janai, aga hima jemai. Lau trai kini Yesus Kristus pun jombi, ubaim berpasancar dekat babi, agar dia lagu wei jom bersih makul, ublei juram la junam. Amen. Mentha, Yekiti jom ni ulok mai and sebensai, Amen, Amen jemu. Shwau ulok san, untuk selayu. Bat undong bakul berkentang bantuan punya jauh upah itu. Kajing bangsa dikiti kelendok, dari Mei ipal men diparagi. Kadai kadak kasin jauh kajing IT, hau glain dak kajing kuai kajing subah. Ia lagi kuon jengki, suah begin terwaya ki hau glain. Ipa jauh lain suasana. Kolong kami kolong kpa, kusyong ko tau bak balang bar. Penslur bat aiman siem yagi kun ikti jangpi, ban bod yau blay harjing long lendo so blay neruniam. Kenang ban yar ke hima jauh blay, ban skem kanyam gurukom, ban ne kanya kejutang, baka kanya kriam haduan dupat ublay kan nanyaikten. Duai hau blay, bunjie digikun dikti jongpi, nak benta gini kam kebasyakri bat kebakentan. Ngikmen kemensiam, pagitap terjing kermen, ba kabalang keim, ipa jong blay, iyo ya kejing keim, lagi ti jong gelendo, lagi sakramen bagi penmenta, ba na kejing lanyam, kaknya kakrem terpantam, bagi terwah akaruan berupat jong. Do penslur, jadi kondisi para janjing jansen, ay mensiam, akan syan gelendo. Kalau gelendo nang bikin lot ya kecing ay jong mesti bakui bagi kesan babor nanti di pacu mentah adin walaupun sandi ulembo sam unsukan slet ya ikti jong ni kurang kecil. Kau try jadi Yesus Kristus. Ya ba lapang sila daw bersih bukui pada kabor bat unri unsumari ki bat long bukui kentang
ya upai Kristen batin terwa ya bijiknya hau blay. Kakam ka bakang sang tam jang lendo solei kalau manterwa ekjinnya dengan kaki pacung blay. Ada bentar kibri bar beran kam di sang lendo. Mentau lendo sat kun kamti agi ti jang ne lendo tamai. Yau ku hak diang bak wain hak kuri. Ya iba enderwa kung biyaga kriam na gultagi pajong blay ya iba ulendo so blay unpunta siya kamet pakasnam ka imjong Chris. Ko kudian ya kikikerwa upai ba pakut. Bat ya keba pinterwa hau blay trai cendran. Daperkat bat soku ha ya keba pilet. Ben yedei dor yedei batan yam terpam bakin indet. Dan yedei dor ya dijingim dijing maya kadekna try. Hey go pajo blay go men go paraba go kur go kha go parlok prajor baro lapura kanyam kurkom kantang lendo soblay nila yoso way lendo soblay betmai ha kanyam katolik lendo soblay samha kandai. Oh, ini royal blay, insyaallah ni kebendi, ikan hoy risa, malu blay wala ismaili dari kamu snei julu, kanteng ya kanyam julu hangi besar patay. Oh, malang kahima jung blay, kanang roy kanya kan skam, kanyam kurkom, bahkan kio kerwai kerat agduan kurpat blay. Dimana jundo kena piam kena blay, yang ni jundo semai kabar. Pajong blay kerwai nang penskam ya kejikular jong ni lundo akan duai dengan pajong. Nagakot ng kudaw ka number kabakatsan, nagakot ng tibineng ka number South Spa Apple South.
đó cùng với nguyên người con cùng đó sau đây có cùng mai đây yêu và cái gốc cái quyền hôm nay đi đi và chụp hình nó xin các chị cũng sẽ có mà Upajang play tumini yang mangoro manta lebih pai kesingai juni isem nagan tibneng membar kabakak tindak ngangai au play pabun bota luntau lengkap tindak au sukses uang play leju Ya Tuhan Maria Kristi, Bapa lebih open Dios Kristus, besar mayu, layak olehmu, layak layak, kasih Tuhan lebih layak, lebih semen, show keman beri dan doa, dan tanpa bisa yang menyebut, yang kau sebut. Abraham kaki kubur, kaki surat kubur, kaki mati kubur, kaki lipado, kaki lipado cukup. Usul hasil itu ya kerjing kubur. Penambar kebal lais pa ang pusan. Nakakot ang tibneng penambar lais pa ang pusan.
Bentang ipoi sekor, bak bentang ke bak terpang, kata gede kejingkun bentang, dekamet bak senam jeng kris, agni keduan lupa. Bentang lembok kemai, akasin penungkong. Jadi si bentang agni kekenyak yang rengkat bak lembok sak, bak kepala lembok. Tu ini boleh jingkut agni kekam bak bentang. Turuan government kepala bakal dijingkya jena berjogi dalam objek hulak madlay pa kedor bara. Ni kerwa mego traya dijingkya jimpelisuk dah bakal parit balang bang dijingkya sajen jong kebaria. Soki rekmi ulay baru jasa pukul men preskrip yang yang disanjungi hami jinai batu jisuk jangi dau presutrai jangi utrai udon reka tapi
Sisha dalam bersama Kadai jangi mana jadi jangi aman kapal berjaga berayu jami. Ko kenrat ko papur ko beli berbat berjutu. Nama kimia jubat pin terbandang do. Kadisha bertumai jubat burung jami. Kadisha yang hikmat jauh terlalu jami. Nangba kumbang itu yang beli berapa hangi. Dan keringi nangba juru. Bagi ike ibangin lapan yoi. Bat namar kata, mereka berkiaga dikasih mati ma. Bat baru kipai puling berkebot jaga pening. Nirwai yelo yemi, bat ni pengerat lem sangen. Kenapa kebakar kerang? Kekolam cibeneng kenapa kebalai sifat dan kulai. Sisha bilang pukul keterangan padahal apa nama dibantan mau dijaro yami nama pun jomai Tuhan Yesus Kristus maka bawa pada kita jom bersih pukul be ain jini bad me pukul tentang ke bara bad me jo sangat belum ada di dalam point dan mana bagi ada besar besi dan terwai berkiam pukul jangan bertanya jomai. Nama kata ko prai keparit jami. Pada ujung mensim, mensoba berkumpul jadi kejuan bermanra. Mentuntang yiki, makin kelalang yiki. Kamet atas nam, jom kemai jadi Yesus Kristus. Walaupun yiki bankan kita yang menegi jimaya. Namar mahuni akabi tulai nawayu. Ilashim ya ku pada bayu yami. Ladwai ku. Lagya palai laksana duwang. Koshim bertobam lagani di baro. Lagari kalam kamet jalan yang benaiti nabentai kampi. Kacau program dalebang besim yang berkuli berbagai ujian berbagai kerku polai laksunan uang kosim batodi negeri di barat amar gane dalam berkuli kebasnan jana yang berjutang matmai berbang cukun jaga demi nagabentai jampi benar bentar kabun nak bentar kejima bakiko oleh ini bantuan mau yang Kajing ayajang kajingnya Kasih magi hidupku bagi kita
Ni terwasa abi yang kejiknya bapak ibat kedaim. Ni kerpa demi tapi jaga ni kitruaknya jaga barang demi. Bertukubur yang kejiknya pada kejiyap jugu bila manman penyesut yang ibat mehi. Wahai kemengi jaga bangsa jaga met ketasnam jokor demi. Bagian bahan benda dah bersih bapak jugu. Ni kelalang kawai kemet kawai kemensin harus. Tun bendera yang ini penolong sebuah menjemput ini, nabi diujar ya penolong peten, nama keberhasilan ini, terpanggil rentak kesemarian jauh lagi, rentak batu sabun purin juga, nama kita harus buat perkhidmatan berkera bulan rentak bagi rumput baru dari bagi sedia menjadi rap menjadi saja berbentuk untuk atma ini. Jika aku try boleh jika sukri, untuk roy kesuk, jika lim ya kepercayai baru kawai. Terus ngobha betus kem, hak jingek kejiye, ya kabalang pilgrim hamle hasla percayai, mereka bersyakri jeme, ulio pa ko jeni, Ferdinand Bishop jeni, akan hon ki Bishop, bilinda baru, berpai baru, ya bama pulong jombe. Terus ngap ni kejing wai jom kanye kesan. Kabam lakhat menyelumlang khmat jome. Opa baik sebut hak jing isnai jome. Melumlang haladi ikon jome baro. Gelap saprian hasatlak pakai. Ya dihemen para jungi senrang makan pei belakano. Baria itu baro belakang sobha yeme. Shua batin klan adane kecingin. Do priang yaki da kecingin syaga hima jome. Hangtang ikremen bandon. Angin yahun lang da keburam jome. Dao pris utrai jungi. Dao bami tesei ha kapate yabaro kicingha. Dau lembadu badau, kalau mewah padbor, agni logowe joget silbapur, waro kaburo padijiro, junon la junon. Kumbalang kunyilang balikai deketin inut barohong. Kopa jogi ubahapne, pandong dapapur deketin jogi. Panduan kai majogi, pandong kamon jogi. Aku jauh bahane, doa yang minta Tuhan jogi, kasih. Tuhan yang diakhirkan jogi, bagi rumah yang dimaksud lagi. Bahwa dalam yang ini syahada dipensong dan mereka berlayang ini nada pasti. Apabila ingin terpantau lain negeri sendiri walau agni sekolah mereka lagi sepisah di sini nama negeri rapi sendiri mereka lagi terpantau Manila kejadian dari kinderja bano,
terkait dengan community determined pekul, bagi dengan para beri Yesus Kristus. Otra Yesus Kristus di apostol demi Yesus api, bagi Yesus dengan api, waktu ini kita dengan Yesus dengan kebalan demi, berhati Yesus demi ayat Yesus, bagi kita ni kawai keturunan demi, mami baim berbersanja, junam lai junam. Bagi surai dan para berengkat bagi Tungi keruai kedak Yesus iwai ma iwai kan. Hakimi mendapat jomblay, hakimi rakiplah ekipot jom paputai, supaya bersama jaga kita kawai jompor lambat. Bukan lalu semua, kami berdoa ini juga gereja orang ini segera. Nakakon ini kudo, kanambar kebahagiaan, nakalenti beneng kanambar kebahagiaan. Mentara kini kepon atau dia paham yasip na kami jingnya. Abayu dia paham yasip ikamet bagasnam Kristus mengundi. Pentemau ya baru diperlukan perjuangan dimen di malam bagi pajung beli. Kami kaya bang yasip ikamet bagasnam Kristus tang ya dibaton akan yang tak sulit. Kita diam. Semua diwei bawan diwei api tuntun malam, api diwei api niam. Semua duai berjom misi. Bagi
Sopan pekerja dalam bagi kau nanti namun Sopan dalam bagi kau jika betul pemilih betul. Dapat kita jauh lain kawan piang yang kami jauh Chris. Mungkin kau bawa lokian lokian jauh jauh dan mereka yang tam lakmat dalam suk dan isuk antara pemilih betul. Jauh baik bawa pekerjaan yang kami membuat seharian tanpa kedua sebab yang nasa dengan kedua masuk apa yang dilakukan Chris. Nakakuat ng kudok ka nambar ka baar kulay. Nakakuat ng tibneng ka nambar ars pa ang rio.
Nagkakot kedok kenambar kena art husau. Nagkakot lenti beneng kenambar art spa art per way. Bertemu
Tolongin ya Tuhan. Ai ba jingna jinglai ya bala tua batya ubangi laban nasib kodran ai jingin haklen do jome bad habaro chakri jome ba andala penyeso hame habi jingin bom duno tinlong labid do bantuwa ya di chakri bade hot Hakaburam Jami, thou Christ cry to me. Putra darling Kapati, demi jadi eki hoblei dan tak dijadiku jauh lagi. Oh, glei belaseng kebalan empat belas dan senranya ka, undaya ki berbor dan junai ei julu, batinlah dan pendek hau jadi jauh tinggalan longgo. Oh, pulang yaki Chakri Batisaki Hapapantay, Yagi Badisi Shara Jinglay, Batisakri Bahok, John Jingperyasu. Waktu Gle pulang yaki Kinawatan Batisisi Shara Masaya Kubaim, Badagati Jingim Hakiliwe, Batunta Kinyai Hedesan, Aku jinglong play yang bermat ukris. Batu play dan baro berkuya di baro dengan kami. Upah batu pun batu dan sebatu. Koya lesu. Kamaskan awai Isamu ya Sampai Aisyah Kemudian nama ada main satu kru VIP ketika kru berlaku dulu kemudian bakatan tersini Mbak Aisyah ya kecil dan merumai dia bagi. Agar yang sini dari ayu yang lain, nasabmen mentertib ini dipakai lain. Ada benda jenis kerja, hati sakti yang terang pribadi. Bahaya ini pada mai pada tingkatan tersini pada samha kendai, urusan unang dipakai kelang pada martin atau sutunga paris. Tidak dipakai. Quran tidak sesuai diberikan kepada the gospel. Dan seperti tentang itu harus menjumpai, harus mengelaru, harus paris nandang, harus hadway tarik berai menetong. Kodway lagi dan berwajan tertajuk maupun kia hilang tidak ini kecil tua jauh kebalan sendur lain. Harus hadway tarik Januari. Ekstra kata. Sampering dalam convention, annual convention yang kena sama, khususnya Paris. Kerja kapra, sorry. Kandu kena. Ya, kandu kerja kapra.
Mereka sahabat. Jadi dua yang kita sama juga. Bukan konsumsi, mereka pesen pokok, bah mereka lagi tentang pokok kita pokok bersama ini, bah ia mereka pesen pokok. Sebab Aisyah minta ini untuk dalam bunai itu, boleh jadi bah cukup pada pokok. Engkau siap ayu ya oblei kerajaan glari la semua adanya ngadu kopor kopuni nei adu kunik lima uyai kengkar-kengkarnya kengkar cigu bol kese halo jangan ngakapa dari bisa jingi bantuan syikmat kan dia yang jingai soha nabi yang kesem jingi ngakapa ini ya kata untuk bisa melihat keadaan ketinggian. Nabi Most Reverend Ferdinand Khan, Inong Syarai Bakido, Jalan yang Jumi, apabila terkentang mendol soblay yang mentasi. Today sebelum bisa, today saya nak say. Kunjai jengku jika doa jengki, bapinana banyak susu yang rai sisuri katung kesindur jomik. Nakho jadi father, ya Reverend Father Apostle Amin, lain wan syikman dan klian ya kedat kesini tunggai kesana. Ngai kudai yapi Reverend Father Reverend Augustine Amin, Chancellor John Zelanian Juai, Bahan Jogopor, Parochial Administrator, the Cathedral Parish Juai, Palimba Christian Jongpi, ini kasi kentang mendoina, kalong kebaiko iping, kebajot, udai sikun, udai try kenrat, say, unjar jengku juga do Jongpi, Abinanga penangkai sidang banyalam yang Paris ini. Nakapa ia Reverend Father Martin Sila, Pisawa Benwan Syakwa dan Piang yang kini kecingai Soha na kaying kesana. Nakulay yang Reverend Father Martin Sila, biji kejalan yang jeli, papilai ratina, amaro pilihan, bagi tinggal mereka lang jompi mentasi, ublay sibon pada, ublay celakan pada esai, kumjen cukup juga jompi, jomu halo jompi, bernama sesuatu dan alam yang Paris jompi. Hai kepada Reverend Father Crescent Roy lalu dan Wan Syafran dan Priang yang sinai sohana kaying kesana. Nai budaya Reverend Father Crescent Roy lalu Mission Proprietor Perjalanan yang Juni Ibalong lo itu harian tak besi bagi cingarap jompi yang abun pilihan budaya sibun pada budaya kaimanan untuk kerja juga juga doa jompi bagi nama sesuatu antara Islam dan benda kehima kejomplay. Yang kepada Reverend Father Lauren Baswet, Sofa Perbenwan Syikmat dan Pian yang tinggal Sofa, naga yang kesem sini. Jumpai kali ini saya Reverend Father Lauren Baswet Aslan Parish Priest, Cathedral Parish Jawan, Balang Ro MC bentar kasih. Budaya sibur pada Try kenal kasih menjadi buku juga doa cuti. Bagi nama penantai sidang, penanya siswa yang kemaju mulai. Yang kepada Reverend Father Polika Pusla, Benwan Syakman dan Priang yang singai sohana kaying jengi. Yang kepada yang cukup baik semua yang Reverend Father Polika Pusla, Parish Priest ke Parish Umulong, nama disiplin nanti jempi yang
Pagkabor, pagkapundep, yang ada kini ministry, jangan budaya syukur pada, budaya cari malam kese, jumcer cikgu juga do, kalau joki, babinang Pasyo dan operation ham dan pengyar yang lima budaya. Maka ya Reverend Father Matthew Siam, Menuan Syakman, dan dia yang jenai sopan Nabi yang kesem. Ngai budaya itu yang di Reverend Father Matthew Siam, Mastan Parish Priest, Omong Parish, Badiai Brother Ronaldo Lamari. Iba hai Prelang, Hau Mulong Kumudituan. Budaya semua pada brother. Nagapa dari Reverend Father Ibo Mitri Lamari, Reverend Father Manha Pakem, Reverend Father Fidelis Bawa, Reverend Father Simen Sungo, dan Wan Syakman dan Brian Jingai Soba, Nagayi Kesem. Budaya syukur, bicing dekha jompi, bicing Arab jompi, yana, bicing jangan malakasi. Kepada dari Brother Ronaldo Lamari, Brother Lucas Hawa, Brother Kamat Pedang, Brother Dayala Mercian, Brother Shanya Hawa, dan Wan Syakman dan Brian dari Jingai Soba dari yang kesem. Nagapa dia Kuribon di Fulgenai, Wan Syakman dan Brian yang Jingai Soba naga yang kesem. Nagapa dia Sarwal Kedai dan Wan Syakman dan Brian yang Jingai Soba naga yang kesem. Nagapa dia Sempurna Kedai dan Brian yang Jingai Soba na upara jompi. Nagapa dia Ibai dan Brian yang Jingai Soba na upon jompi. I thank all my formators who have a big role in forming me in different formation houses. Special thanks goes to the staff and students of Orient Theological College and Institute. I express my gratitude to all my teachers, right from RCLP School Mimendu, Jome Memorial Higher Secondary School Jawai, Marian Hill Higher Secondary School Jawai, St. Xavier Minor Seminary of Shillong, Christ King College Shillong, Yangnamba Torment College Jawai, and Orient Theological Institute Shillong. Now today, assemble the ordination committee, apo ketinggalan jong kapasra committee. Belajar kita menit labasni hak penghek penkrum ya kisilankan parok dan pun ulong dan pun penting yang dikasih kentang endo yang kubay syukur kubay untuk kudo yati. Nah kubay yati di sisa baru lagi konven Saint Mary Maxwell Convent Joy, Saint Teresa Convent Morolong Joy, DHS Convent Nidendru. Bapilayara dengan bapilayara dan pendirian pendek dan penpo penting na benta kadikasi kentang endo yang kubay syukur kubay untuk kudo yati. Jadi kubay kalayo syapi kikwaya kelawai seltenan Silstrong mesin, masih sempun conglen, kecinglen yang mentah kasih, kublai syubun, kublai untuk kudo itu. Nada mesin kepasango, yang di volunteer,
bagi polis departemen Belayar Borba Kamtam Menpenyai Mental Kesi Bintang Mendo Sebelayana Kudai Sibun Ublay Trakarat untuk Kudo Iti Ngai Kudai Iti Bawa Pinongsian Angtiu Wapila Tresikam Menpendiang Yakabam di Mental Kesi Ublay Sibun Ublay Trakarat untuk Kudo Iti Ngai Kudai Kabalam Sinam Ingatu Ublay Sikam Banyaklah dikait kesan jengi hamalot kilian balai syai kesni kamtam dengan senang jepi yang gayeng banyaknya nado bagas dom Kristen Katolik hado beta pinone ino lende deka ublay kuku kudo bapinangan roy parum pada bapinangan kiu syakram dah kemesi semu ai kublay ya balot namai bhajenga nado kibahedu hado kibaritam kopol kamsya ina panancer ketenglut kepi baro kami wasnya wege ublay na traula kugen uyo i di koloi kusi jompi ukurku kodo ai kepi kamtam yang cikbu boha jompi ngape baro gejin songo ya kesinjuk sengken thai Catholic Joy Diocese ya Sengken Thai yang kapari sejawai Raja Sengken Thai yang kabalang kumulong Wabna kena teki kaman teki kedian Banyarap jaga kamtam ang sinulkam juga mentah kesni Ublay buku kudo iti Ublay nakbinanti iti Hamanla kesni itim jompi Nai ublay ikinong yalamnya baper Ibayo don ringkat hanya mentah kesni Masa kilang ia kecintang mendo sebelah ini. Nakian la ada ai kublay ia pi neipa wala ada pundar rengkatanya kecilong kamet ndrei iyo iya mana bening. Badai nembala jompi ngawalong briu sering keselapet kublay sibun bakula penhek pensan bala kersian bornet berbensin yang ahadu kini kekeliman. Kudai sibul ikut kendai, ikut nasional. Dengan bala jompi, lasai dengan yang kenjot dengan kani bala yang kani. Kudai mengaku kodo ipi baro atur. Wapinanya roy parung pada wapinanya bahaya dengan anggian kekam kejam. Kudai sibul ipi hiendan kipara persa senrang berkentai. Ikenung ihap kensi baro. Kecil sikam jompi, kecil kesan jompi yang apalagi kecil dengan kamtam agak kesini cikun kret. Wala mindon ke rengkat kecil kecingnya, hendai kecil kecil keli, dikloi batai kecil kemon kecil kedian, dan penolong yang cinangkam, jangan kamtam kecil senra jompi agak kesini. Ublay kutu kedoi jompi, nama masih kuliah jompi. Kecingnya ublay kenyai rengkat bati. Ngai ublay lo iti baro kepa ublay bawan najan banajangan. Bansaki lang yakni kesi kentang lo seblay ya kan. Kemau ila banduai bananang nyai ne. Hagam syukriu ublay dak mesin siorit dak mesin adilut dak bentar lima jom ublay. Ublay no kuku kudo iti. Tentang yawai, yaw atlet pakai kublay, yano riyano, kum ubliw. Sobha, toshin, matopian, bakani, kalong kesenai kublay kulum cengah, yapi barokoy. Kublay sibun yapi, kublay kuku kudo, unangay daw peningkat lembaki. Kublay kerajan kuku kudo yapi, ibala ay kaki kaman kaki kadian. Hagi tentang paper, pentra, penpo penting, ya kini kesi, bakapang jangan. Nakapal ni yepi, pinangai kemau, yang nak keciluai jompi, naman nangla anjayne, ado bakur kecingin jangan, kum ulengdo. Sasisin kublay sibun, kublay kerajan untuk kukudo yepi.
Pajong place no pa yang mentah yang ya jing berku yang lendok kemai jing berku berlengkong tamjeng. Kuman sebenarnya mau pada perjuangan kerana sendiri. Pada hari mentah perjuangan Paris kalau yo perang lendok sebagai Lawrence Pasquet National Joan, lendok sebagai Crescent Royal lalu Najawan, lendok sebagai Lebo Idhar Najawan, lendok sebagai Ebor Mitre Lamari Najawan, lendok sebagai James Eliasar Barrett Najawan, lendok sebagai Jock Pertu Lasok Mending, lendok sebagai John Eliasar Barrett Najawan, Pat Mentah lendok sebagai Samha Kendai. Kadai siskeran dalam shibun kirong tray akan beri sawai. Nanta kepada dipajang baik tu yang gay doai pada balang kan kieu kirong tray balang pada lendok kirong yang tinang. Utrai dan rengkat bati. Ublay penanbol baron berkuih pi. Upah baru pun baru mensin baput. Kulai shibun padahal kita di jingkar kujung pi dilong bisa jingkar kuning eskem tiba kontra hangi yang tinggal ini. Dia minta dalam menu konkret yang ini ilmu dibreng bangdan kerteng baik kami dan sifat tunggal ilah awan simnan. Dia juga bor mentang hadir dari Jin Shandur di pajang dari Somalia pariki hadir dari Jin Shandur. Like jika kot Sunday School walaupun kret agak diocese haji alam dengan man bahapakem but ki sister katulong katengok ki sister naga faith formation naga pa di pajong place so hayay at sa gani kajing polite na gani kot Sunday School. Ko para bagai baru, kawai lagi thong jong kejalannya jawai kadai kejikan hai insan ye kejungai lembaga kejikai niam hati sini bai. Dia di rumah asliam bayai walaupun kaya ikut hikai niam sini bai. Mentah kesini kadap dari kejingkmen banten tik syahi baladan banten ni ye ikut dari kelas 1 dan kelas 5. Pada hari kesini bakrau juga balang. Mentah nakot kepat yang mus Reverend Ferdinand Dekha ini Bishop Kejalanyan Joy mempelai tiba yang kini ikut kepat pada sambaru dan sabaran yang lang ini melemah. Kami air hati. Dengan kepada baru di Paris, betul sebuah dan sukia yang sukai yang siurai, badan tuan kamu yang kini ikut. Ning sahai mas kopi, seman lagi Paris, badan kamu session naik wisok tanah.
Dari kesini ada perlu dari konsumen berkau berkelak dan hargli kikot puli kibadai kijongan kawai berting kipil krim jom konsumen kesing pusan nak tahu senam jubili arjar pusan bag kesing pun kere nak jubili berkau arjar lai bolai bag kawai pat kedai kikot hikayam yang kemudian menengkong nagar pan di bishop và insya Allah pula iba yakini dikot tunai. Naga pada ini insya Allah bangkit yakini dikot hakadwar sempurna tungkar boy. Banda seukumen menyetu yaki. Bagi tinggi onong naman lakawai dikot kandai nakita penyelam high school yaki kena bedok. Tiada bangkit yakini dikot kinyo segikai bat kinyo pentalan ro banda Banda isnai Merah High School kena kibadu kulai shibun. Shibun yang kita bahas sampai situ masa tim dulu State Commission, Technical Commission, dan kami itu kita berpunyai dan kita ahli di KMM. Tetapi yang saya Jingkuntik haga Southrick mulai menengkong dan sedang berprosession jam Barato Parish habis nong Sabah buat berprosession jam Jalapet Parish maka jingkutu yang yemani habis nong Muknor untal berpan di Pajau Bay hanya one syakini kejinglennya. Prosession jam ini kan sedang Shivaji Siteng Swagata Sobha Wano Hak Ini Kamanan Shivaji Namba Shivaji Siteng New York on Yadi Procession Pak Lamdeng Por Marmenta Kesini Telah Lungkon Yo Bangin Sa Kriat Debha Bangin Le Kloy Dan Deb Kloy Bangin Le Pashi Susem Juni Aga Por Kodya Kumlai Shivaji Dari sewa siapmen, hari kuar ko siapa yang official, kalau le yang buka channel ini, yang baca langui hadiah, katalah bercerita. Kalau le ko siapa yang punya utami, kalau le ini yang besar ya oh, ko siapa yang lang dibaca langui cilut hadiah, katalah utami. Kalau le ko siapa yang orang belum jadi pedang UNLAM ni kesini, boleh wadi bacaran cilokui hati hati. Hanya boleh siapa yang brothers, sisters, bro, siapa yang UNLAM UNLAM dari bacaran hati hati agak kacau kuda kulit. Kalau boleh siapa yang head practice, VIPs, serta yang salah berbuat, satu, bagi VIP siapa Emang curi yang baca hati kacau kuda. Kalau bersama ya di office bearers yang PPC yang baca lagi. Kalau bersama yang kuayang yang ini ya di volunteers bro, yang baca hati kacau kuda. Kalau bersama yang di long chat cekuan ini performance yang baca lagi cekuan. Kalau siapa yang medical team kemudian ini, yang berbaca dalam ciri, kalau yang di polis traffic personnel kemudian kereta yang berbaca dalam ciri ini. Shin ke nomor dengan blok nomor kepala itu kalau dengan nomor apa juga.
Abraham menolong Bapa berkuat tak bersih berkuat. Kudolor berkuat Yesus. Kudolor bertelanjang ke Maria. Kuterisia berkuat pelung Yesus. Kusliam ke Yesus. Agar Bapa berkuat bersih berkuat. Amen. And your Lord Jesus Christ.